Shubor nakaslem jong unong san hima. Dr. Sanki Shangpung ubade UMDC ka NPP na Batao Lakadong constituency bat ubadeiru chairman ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ulaong baundon ringkat bat kipat ba kasnong huroy namar ka executive committee kalapan kasnong thamai klem ka jingkan jok tin ya u. Kani kajing penpau jong Dr. Sanki kadeha kajing ekren bat unong sanhima lingba kapun hadin bagi pat ba kasnong huroy bat kalahalen kilalet bantur hakmat ka office ka GHADC hajawai minha kalai potrik minta ubnai bandawa pendam ya kasnong thamai kabadang shu penkha kabalaktip kum kasnong pershin kabahab ha ka is Jaintia Hills. Dr. Sanki uladap banyakendo ya CEM ka GHADC uba thombor shiwat ubalakular ban pendam no ya ka ni kasnong thamai Henry untau ya ka tribunal committee ban shong ha ka nyotrik mentau benai bad hadin kata ki officer kinlet jurib ya ka ni kasnong ansa pendam no taru ngakwa bani kerementar la philak no batai pidei tu gidi nak hap konstitusi PM po la kadong sekalong pun batai lem kendiat balik ki lektur sekonsil menen itu ki nong snong tepuk konstitusi PM Ni kata ka senang menan. hoi Alsi haji de bak katuan benta. hoi Namar wa katkum ka rusi jong katu ka aji senang am. Wala pemilih dekat kaunselan. hoi Lo haji sah de haswa ban establish kena kena ka senang bertemai de. hoi Dan kami ban yo jinbit nak tu ki dan yo NOC kan nak tu ki para matan senang nang tanah ileka kata je. hoi Sebab nak kalian juga kubur kalau mestiru haji dia bagi benta nangamdan di TBA deh bagi Aisno itu. Ada nang tu kiba ada ba tu orang basnong jangan kesana ampersin lagi ke semaran. Jadi itu ki kita senang nak kalian senang huroi bat bahanen. Iwan kendu dengan kena ong no kubur kalau mesti ngaruh haji dia bagi benta ngaruh kendit banyak i dalam kitau ke isi kala Aisno yang terbasnong. Hadang tu nilai phone untuk berki tinggal kendu ya di kisah star tu armut kalau tu mas nyaman har berkunjung star custom dan song pada minister itu ya si BC mah hadang tu nilai jibit lagi tinggal kendu ya siam kan hadang tu siam baru ulah asuransi ban pendam no itu ka senang he nama berkat kum ke report tunggu anang tu am kumul kalam singa tipan ramanga Hatus 6% kedan new for yang ke. Telang kita persahang turu kita dikira ngikam kita ngelam jangka dong presiden sekretari ki members jangka tu ka dongam. Hadusan pelaying kita persah ya kita ngisi 6%. Kita beri benang tu 6% he. Tadi nang tu pat usia mula ai ke asuransi ban pendam no ikatu ka notification bertumi dan tahapan Aisnar itu Johnny Sosial. Tadi nang tu ni apsi te hadu mentar kita ya ikan berurai. Tadi nang tu pat ndang la pilih baik tu anyam terus yang lawan na penginan kamban form itu ka tribunal committee banda ika support inquiry kan kena bantu bisnis dan dalam report ni sa pendam itu senang ada nang tu pat bang kita iba senang bang kita pilih non ada nang tu kiong ba nung nasuan sa nama ba kita tahu nung lam senang dang tu tang turput mah te ngar ku kalam si mah ngasno kiam lagi menta te menimpat kimi yang tu kan kimi situasi sosial persajur kan kimi asmat macam ni ka isi yang kan kisah ampersen kata ke kita orang menurut ustaz kan tidak kon mano badai iam jongka ilaka iam masih sah dia tu yang sedang tena borto tamaudan terah dengan sistem jinin jaram dalam la simpi pada usian kan itu kan tentang in charge kan nomor bawa tentang kata ti nomor kau bentiap nomor bapiru pideu cerman baju upor kedai kejuk parti balik usia mu klepen mau klem konsol kepenjok tini pi ketakin bengasul ngok mah nomor yang tu ngalai kenduk yo sar nyamalang harma sar long ni de kejuk parti langar sosial bahan ini bentar long ki ais nong kat kesnong mau ban establish mai basen mai ngaku mulkal singam dan tibe ngar sosial bahan kene bentar itu uti sar orang ngaba pi kumungsi kapi habi ngentang iba dengar dorong kan iba tapi menin kat sosial kinda long bamnin dan TV no sosial ngam bekren yang ba
mengenai tu apa badan baklap ni yang berkelap tu sini senangnya dengan kami awan dengan orang yang meminta mentah sini dalam seleksi contoh ni mereka isi full team isian kita dalam ke sports and inspection dengan game santai siapa sih tolong ada lak ban lek lang lek we ka isi ke ngarungan lek mah tengah cikin dalam jangkir kalau ada phone tapi meminta napik yang tu kita kena senang juga orang bagi pintu itu kosong gilek bam dok spesial mari doar utama kalau ngam nak benden bagi si kalik mah kalau full isi inde ruling full isi be gilek ban balik pik kita dekat apa dan bagi mau mah dia tak tapi long fasi pat kiong ba kosong kiru ulik bam khawai si jamal doar lek pat menin tak long ngam pik kulu mah kio inga ba selection sino rumenin ngada jing aja jing peru Katagin lang ba? Kung tama gusto ang kiftaw mo, bagyo iinga mga libong kawai sa Maldote. Kung ang isiro mo, galang nga, dati gigis na kundiat, naging tagay mo. Bagyo ang kumta, namar ba, nga labi, nga kalamlik, sila-sila rumanin, kata lang na, mga dati gigis na makundiat, kata. Dia, pibatay lang kundiat mano ki pinmi ya kanika, notification ban ay sinang tumay? Ladang ang bakalaw, January Arthritic. Ladang ang bakalaw kayo lang, exact, kan mo, ha? Kita notification kayo. Tementari bapa iba ke bantu konsil te pilik kumno pindang hari isi kan panslam na kan pilik kumno MP lang nalian jang afi lang nalian jang isi berkamtam yang siam ulah kun chai nga yang ba kin happen den begini senang ang ba katung rules sa lang cima namar ba form kon tribunal ti katung ji on siam nga lang verbally ken uang ba haganyo terkisation ada nang tu pakin sa pakin ki officer jong council banding sports enquiry ti New tarik ito benay? New tarik ito benay lang next Tuesday. Kita siyang kita tribal committee, bakit sa pagi officer, tiba-tiba tama, bandik sport bandik inquiry niya sport ni. Hadang tapat ni seorang report, ang tapat ni sa pendam lagi ni itu ka, notification block ni tentang national ambersin. Pagkatang Kahuroy. Kita ambersin dulu kalau orang itu huroy laling ang ya sama tang tu April, tu ngan kan siapa? Kahuroy kita kumbakan oyeng ko population sinong huroy kaying lamlakan mau fi exact amba hati sna hati ada persentat kita new punya tak sang thamai kan sna kita tradong ladap kala sna huroy ba huroy kita lagi jong kita am persen dengan kalian aku ngam siru ikan ni long ngam sa gusti dengan ngarkan dan ibatai ba ngarungan lepas sama larba ngaruh bagar kalau asnam dengan tiru jadi negara asnam bersinam nanti semula tiga tiga devi kita lekar komplit itu gimana asnam komplit boundary asnam kemudian ada mon office klaim dek ini guluga sport kari kita long ba persepsi ngaku aku kalau disuruh kita nak senang halin senang huru yang lepas ni yang berpikir ni dalam laki akan dalam mana kalau kawiru lah tak ada yang jangan lebih syak teh apa dengan memang bersama kendat kini karena pelikan dan kendam dalam notification tak tahu kau pun ada sebab mana menin piang baki lek jurip menin sata sa pilih menjadi menik kadang isi mende menjadi kadang isi jurip menin Kiong 4 ba kiong iya ngar ngali makuai stinong kita long beberapa kelama kita tu kubli shibun Dr. Sanki tak boleh